ko su zapravo bili Adam i Eva i šta nam nije rečeno o pravom poreklu čoveka. Ovo pitanje i dalje ostaje zagonetka. Naučnik Mauro Biglino je dao jedan fenomenalan odgovor, a to je u pitanju stvaranja ljudi. A onda, ko je Adam, a ko je Eva? Znači, Adam nije Adam, nego su Adamiti, a Eva nije Eva, nego su Eviti. Adamiti su muškarci, a Eviti su žene. Znači, ako se genetika uzme i prati i gleda, uz pojavu i datiranje jedne haplogrupe, pojavljuje se jedna prateća haplogrupa koja je u istom periodu nastala. Pa da bi nastala haplogrupa R, onda moraju Indijanci, haplogrupa Q, u istom vremenskom periodu da nastane. Oni ni blizu nisu jednaki. A ako odemo u, recimo, Egipat i uzmemo te njihove slikovne oznake, šta je tamo napisano, onda dobijemo da oni njihovi faraoni nisu njihovi faraoni, nego to su naši bogovi. To su prvi ljudi koji su poneli odgovarajuću genetiku.